saksophon, tawakalım, gitar, davul, kontrbass, anon, gümüşlü birlikleri. Arif sahnelerde Nazım Doğru blues grubundan kuruldu.
Алтан Баатар хаахны өмнө Макс Ардер Кюнтитиг ирж байна. Okay, thank you all for coming tonight to the show. Unfortunately, I can't speak a lot of Mongolian yet. I try my best. So, yeah, before we start to play, I would like to say thank you to several people. First of all, of course, the Goethe Institute that made this possible, made it possible for me to come here, and also is helping in the collaboration between German students and Mongolia's jazz scene here. I'd like to thank, of course, Mongol Conservatory for having me here, and also for caring for my accommodation here. Yeah, maybe that's enough for now. I will go on, but it's За тэгээд ямарчсан манай монголоор хэлж чадахгүй тэгээд баярлалаа гэдэг л ямарчсан хэлж байна л да. Киотогийн баярлалаа гэж хөгжмөлийн баярлалаа гэж тэгээд багтаа л да. I also like to thank Prince Bayar for helping me out here so much, and also Uye, who has been caring a lot for me, Kongor as well. So now you can thank yourself when translating. And of course, Martin, who made the contact for me. And thank you all for coming, and yeah, have fun.
Тэгээд одоо тоглож байгаа зохиол маань яг Max Heinfeldийн өөрийнх нь зохиол Kali Yuga.
Одоо дахиад дүүрэг боцохыг тоглоё. Энийг Watch-аас float гэдэг.
제가 내가 GM이 거기다가 Sigma plus confirmed Контрбасовый чемпион Мартин Зеппелин. Медаль чемпион Макс Сандер. Саксофонист Ахын Батыр. Гүмүрчү Билги Жаргал. За тэгээд сүүлийн зохиолч гэхийн өмнө энэ тоглолтын дараагаар 11 цагаас Pancake клуб дээр Мартин Зеппелин болон Макс Сандер огцнарын workshop болон хүссэн болгон хүрэлцэн очиж хичээл хамгаалах боломжтой шүү. Тэгээд олон сонирхолтой концертууд 5 сард мөн 4 сард хамгаалахыг хүлээж байгаа. Үжиг сайн өнгөрөөцгөөрэй. Баярлалаа.
Jalen Rubin, thanks. Mark Simon, Martin Zager. Давай,